Ibihandiko bya koti nibyoreka ngo biri 17 kwa kashatu 2025 omushyogu w'emyaka 9 akaba ari mu kiyungu wenka omakaganye n'enkuru ahantu ho nyakutekatekwaho Samuel Amanyire owabera ari omukozi mu makaga kumutina tinisereza n'omuhoro okusyo byamahambere orubajo ruhababi rwagambira koti ngo nyakutekatekwaho akagaruka yahamba omwana ogu ebirabiro na bibiri byo kwa kashatu 2025 onka ha murundo ogu nyina w'omwana wabe narwo mu maduka nikwe kumushangaho buso bwa ntama akatera enduru. We don't have any objection against any of them. She had an offensive smell with vaginal discharge. Akana mukakuru mukazi we. The probable cause of the above injuries was stated to be blunt penetrative force. Niyo barahabura kochi buri bakora umusango ati kugira ukaguza nubamanye Bwayamaye kikubaho abatura bebembirwa mukuru w'entebe yo kubanza bakamutwara ha polisi okubitebya nyakutekatekwaho yayihakane biri kumugambwaho. Ivuriro muri tunura mugiso cy'umusango amazi nugakumu mazina n'ingaso inguma y'umusango notso nyina w'omwana utakwatwa ha kamera zitu niwe yaba ari omuhiwo bujuruzi owo kubanza kandi yagira ngo akekwatara Sam atungamira omwana we obuyabire naruga haduka omwabazyo omushango gwayongerwayo okusibira 27 kwa kana 2026 gasha kwa Jonan Singwire.